nigo balinsi ya morokerio ya Baibuli. Wakani ukamele park. Ande na bonda mini ntebe na nyangi okurusibu nega uligyo no nebe so ndo chakire biashara no mugako tena na temea ni tumwake ni yana usera na bwati uso ende mwabu to kora mwabu morigi nkare ngango enda mwabu kitu wan tengo chare ngiga ikibonto gotoko gakoza gakinyanja bano orarira igoranya gwechandira ati unye wechandira omuntu inki tyakorera gakorera baidengo chare gukori gosona tonjo mana wansi wekate gukori nkayari nakire kini kwaro Nyabeta Nyabeta ona na berire berika ni nyarukengia omuya yani omuya tabwati mangana igo sagini gagwirite sagini gagwira banyasa yani nyaruko omuye nje na bera nera tariko gusegani gas aye yae oina aranga taketaje ori abo getekere ondo njira njira na babuya kanyara nkaranste nje no gutitira gukana gaswa TikTok ngirenda mwa serera tika hakyo hawo mwana one ndu no serera tisagini ora bo oyu sagini igo no muyari kabisa Nyabeta nje no muyari mugakatara gote Nyabeta no muyari mugakoma etegari kuna gukwana aronga Nyabeta no muyari kini bono sagini okorari kabiri sagini senga nje sagini amagoserete banyasa one sagini gari kabiri eke namubori sagini ntagetosi bokontebi kati yake muntu na Nyabeta kemuntu tagete kwatro kemuntu Nyabeta no muya Nyabeta no muya omuya pi kemuntu tegana be igo mambo yote Nyabeta kemuntu rea bono rende baba naye gose lakini ngora gotena ki koko genda gasaruni akakao koko nyamusajo ndo gokuborieta mwera se nkoro kunyatichi ndinde yasona warona ndinde yasikiro rika karororo akantu tiago ngora ngakikioka ganyete gota getogote gogosuma ari umuntu bugankorera ori bana no sino wante biri oyo komba ngoma tenya tichi ngoro nande kwanza tako na kumwona na nasi mama mino matebi huyu ndio mama yangu huyo ni mimi huyo ndiye amenilea hapo sasa sukari yako hata ninja kuraretera araria ntarikira mama mino ninja kurara biri wa mwana one na igure buna nko begetore smatiga ayonde bwenze okuboria rieta matebi mimi naitwa Nyatichi tari ayoko na komenyoka chipara gweto ora basa ko gero mwana atige skuru buna gwatigete njende ai mati ngokwana ne tata mina kore tegentekia tata oyo mata ali mamo timeti ngai polo stimo subati oyo bo mama mata obe mama ndo komo subati ocha kwange sana ndo komo subati ncheko sena yoro musubati okay enyaroke na kwa sti nyaroke timeti askwanya ruseti ocho nyako mwana misati nikote buno mwana konda tigenda ra gotebi ga baba barisera tigenda ra gotebi omwana uyu ekorekana egintu nkira kare kuria anda ikosi egintu nkira kare kunyunga igamuna ari gatari burungi iga uyu tari buyo uyu tari buya omwana uyu no uyu unsarekeire uyu tata na wacha otebe ngaita kasare otebe ngumuise koyo inyoko ando Kenya rukanje inyaro etana ka mwana
officers who have served for more than 3 years anywhere in Kenya must leave to other stations. And that exercise begins today. Ogo wako gochia saba nyanyimbo bono goikamo chikong'anyo kurwa sebitesene ibintu gochakira ritukuria ero wali mwabere goetanie myaka 3 gochika kurwa somo waziri w'oburende w'Emekithure Kindiki. Kugumenire puntuane komorora ntwane kororo MCA ntwane korora baka egabana yaito abarai baito kaimwachete kurutwa bachorete ntwanya kubaroba minyukuru wa sesi sebura gwe county ya Nyamira mbirero baro MCA omugavana omwenrepo kaimore esokie. Leo asubuhi nimewapatia kina mama 10 kuwa mabalozi wetu. Ritukurio gonchengera basubati ansengi ma World Women's Day umurai wense William Samoei Ruto bachore birogo abasubati 15 seritukuria rero. Ando Kenya rukanche. Kwani mamole? Ator mama, tata nayo kwa tata nkwana na yenkwe ubweka. Nkwana na ende toko kotegara ay kwana ndenga kingokora. Kere gento nkwe mama ay kira kira. Genta tengo tayo mwana niki. Aya bantu baso kumi mwana uri ngambo bare. Omwana uri gombe getichimita chance buya. Omwana uri mpaka namo enamba ya na yesimi inches okoro ya misati. Nkamotebya gokora kindi gyonsi okokorwe kebeiga kenda gaje jirani eri amunyu gaje abwos mamenyete ongakire simyon tebinga sokorwe igugento kegendera taiwa ende ngire getambukero igo mwana ori igara sama bokare burunge nandi kara sisa gento kyao komokorra kende kyao umwana ori gabwate namba yane agatwara mpake namba yangina koro oyori nyoka bono kwangiro guruko muisike nkumi ngaye bono ndikwa bomongina oyobona bona mubyari nche thigirango tebine ko mwana kaki kwarenge gwanja egento kirio kare kubeta utagukeira nyasengenjo tinana korana nande nako tinakorerete kugusiba kende lakini akarekananga chisabu icho kare gutarechi cyatakire koko yani gukobeka isiko yera ini yo muchiuyo Mama na kegente kingosiba mama byo konjane tega hono tiga bonongo tebiga kaki kwaringe wancho mwana ne bono tigantu ni rieta gaki on tegere mna nchiso umwana ne ira na isika iga erinde ndagupanga buya senjo nitaga tengo panga buya omaete moibori tayo okuragerio umwana oye moibori noje njero kurwanera umwana urio noje njero kumurwanera umutagite nacho nabane njengo kurwanera nabana bamino boyo nacho nkubarwanera igo nkubuganira tiamaya mnoganira umwana urio amaya igo enchera ngo nintege toji chegaiga erinde ngambe naye buya buna nakwira niga niwantaka tugambe naye buya iga rero maragoba tugambe nkubike buya umwana one egera umanyaka yensergereti oyo ngaibona agwera linde olete kali bitin aho chikoro kwana naye hochire otetumenya gosiga tata ngana mura neribo bentara kwana aba naye tengo tebiga oyo nyoko wanje mbwanje na nyoko ntakayo karandi oyo nere ngaze uko gunga oyo tari kuigwera mangana ngina ense nare kumugambe naenda karo kumbra tabanga nga lugha ya mama turaga tabanga lugha ya baba yani nga omuntu umwana akomanya no muntu ongina tari omuntu ise igo omuntu onyoko nero kanete kurunze mpaka kwa beiriga igama tukaya ata tona asukir kuruga mama go chenchiri pi ayata to igana asukir kurunka wa chenchiri pi bono kala ko to mama achieta akabo moimbono kwa mosanza kurisa karaime bono no monto moya
Wona lire kale kuro Yesu. Okay, aisuru tori motwe. Omwana uyu utagontegerera. Igo ninje kugamba gusenyo kugamba. Omuchio noyo misati guseni marisera. Muchio noyo misati. Ige karongo kwana bantegera. Igo gontagetirero tintagetio oganikisa bali chai chwate bakogenda. Na ati cancel na ndo nyubu. Tobasa kogenda ndo nsirero. Ntoka nyanchama tekole na bora nyara abantu bali aho tete bari gose na bara bora sani bari baye ne chenchi ayi bamufere neki ayo roche toko ya mabuchi kumori kibebe na bora nyara bamufere ya Jingende mwabo ganinga ngwenda mwabo amusi muntu bwanchi toka kende gyanse ko bayaye bona yo kora neki bona ko kora Rusia moyo gende igo mwabo endo shiko mocheki. Abana nyeke nande kia monyorire. Hende ngikyara ko makitu kwante tokaiwana. Original serious 90. Nanga tamacha gonkoraiga. Nande bona aronga kia go chenyone mama tayo metinga. Mama ni jumia endo. Ana kitu iwana nete. Yakorera kinyanchama bona ngiokorera tigakorera Onjomba go sese no bongo bwa yakorera ntoko atiakorera onjomba na wanchite beidho ni tumai na wanchite ani bona rachaka korera iga orero umuntu nande tigae konya korera sawa tigae korera onjomba ngose metoko gose lakini bona chisanchirera manya saa 9 Nsanchire Saine mama muganyiro rocho chire kiumbe nkayari aho tetsaine na orishwa na tetsaine Saine ante tutanji to kwante nani baka to make the matter more asanga akiri sinyonte saine chinsanga ero nyero wakire sinyonte isaine chinsanga saine saa 9 ayo rocho nyumbe nero orocho ntonje nanga njite lakini ayo nchumba na ngiye ko wastage tako wese na wanchite baby na wanchite lakini tora mwata ini atachi tu saa 12 ndio litomanya batanga kitari buchi tia kunyakorera ngo kandi twende gasi onyaba muferi jwara bonanya kobera nyumba tari gocha bie nandi mna mama taiyo abantu rochi abumbia labda naweza kuja na barache nyone uchimani ya mayango chale yoncho mpaka ori sipaka gatete ukoiri tukoliri tutari kama bano bidia koire lakini ya nantare gukuira mama ate etinya amari gatwenda uchimwino tonya korgerie tibus ne komo aya twenda aya tena kunya korera umuto nando musacho ukurikia ubwate gasi bwate chibesa bwate bitoki erende tochi gochandika na buye bintagete gogotebiga ne saruni to basa gotiga yahaja buna gukoira matebinche anonterire tamago kane na inche nkogenda na gokora iga egere nyore yane ya mufuko nkari ngaracha kugurira amaguta mbago kung'aina kurupara kung'aina kugurira kurega gwikigari ga kwa bana babira agoteng'ana kare igurira rera amaguta babu mwana one kwanyona ye yayo yakurusa uni kwanyorira misini nera gakorete michabeire mina misini musomereti abana antineke musomereti abana uroje antebyo genda sino chikwanyo ko stress woni gabuna arueta matanga chandegete bana baserie rungori na roche nganje tigambwateri yana ne bamuna batu atanigete kama mentra ni yonse na genda nero njengi nari gocha gokorera jimbwate chombe chane ngo kamangu taurira mabere nkabuga ngwata kama mentra ni rati gagenda cha kona no kore biashara bibia wano mwana ndengo genda sini igonero ngoli na yo chiko bwatia ngirenda bano jo koraka tigana mangana sagini ara tigati na baise ka uwa ya rente muntu go senya beta chebono tindo chi tintete como chorera kwanza ya onchorera mugaka chiange chichumi amangana yare mugaka bange chianga cha agenda pio pogisi kweli akwenda Jumatano next week ntaetana go chibango mbano mate mugaka nenta banana ago ikali tukole achake kimbwati basi ya sale bina binta tageti achake uchipaki boni iga chichore bunda litu koligo ikamatenga pio pogisi agenda na sagini ntaito chakira mamira cha kwenda ra ituka mu sangana yaere ni gwate bakanda saruni man mbana agutigire roko bachanga cyane cya mwana
wana kiwata gitenko ga kibago mwana one mbano matenga naye mambo yote uroje chirine tuegete kurugari chonsi pio nyutasiria ande go turakura na kiota gitebono ota mambia bono genda saruni kole bintu biao wata gitondigere chianga njaga nyatichi bono kieke yanna gwe chanda isiku kana ndikororo itawezekana omanye to mongina egento kiaera naira na nande twaichana ke muntu iga kwende nere na nyore ngiya iga abali anje chirengi iga sesi maite ria yonda jiteganya kundi maite na jitaka agante byanga ngontumira ari gento gekega igikora byumuki Chibesa na tumete 200 200,000 siringi elfu 200 akubekera 200 chirema omulanga misatu ekene ninjare nkobekera tata chirema akakobekera kosa injare nkobekera bese akobekera na kiago kobekera nyakundi gache tega nkandanga chikogore nyama akatebyo mutato minonga nkomware chibesa nantebe tinenje nkongari ngigegete namba chibesa injare nkobekera kwarengega ngwengekera ko tebi tato minonga nkomware chibesa kwarengo mwanyorante na nyakundi ntwarengera nyakundi town ai manyanga ntwarengenere ebo akagoteibo bono ryo ayina ayaino eriagweta igenya kundi nachita wa ntimotara kuona nyakundi nachita ase ninjachita kori Nego sori y'ukwegira Nyabeta buna yale twasimule na Ndizi TV kuwatana na muno mubagani okamele paka Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Kwekera bono ayebuna umwagachi kwa manyiri eduka okogenda kujya ibintu byose biriho gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire
boigo na bokugura chikatin rods, hood screws, chingulu chionsi, door locks, pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, asenamba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Enyagitari ya The Aga Khan Medical Center meyomo cho Kisii igigukwariria tariki 14 cy'umutinyiga ugatatu kisamo kiri kanisa ya ACK St Philips imeyomo cyubo songo ninjubo merane amana baringore bo burire bw'enyigo onye yamate yaho ke bwato mugano bw'abantu babiri bagotwara umucando bw'enyigo wabiri gugotwara umucando bwo gwetia macho gusoko genda haja ayinu bwate myaka 50 gukigoro wato umucando bwa manyinga gwa kaigoro usio oguta we sigara okogenda haja ryuka amanyinga asiye eacha yago usiko twara burire bwo sukari nonyayo bwato mubero murutogose obesity neti tariki 14 cy'umutinyiga ugatatu irimenyekana na World Kidney Day asamange akesi trust number 0722203622 kose 0733637566. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Onchumuligiri bono ekero kerie merobire gendete kobe kwane mono aso kunyara gotingia mangana rengete ensemo yoborende no muwaziri boborende kithire kindiki oteneta mangana yoborende boime ni gobono andake amaborio na boy gobono ne brengari bigendete kuro gwa sabanga barokane gotoki tambo kiro kya yo muwaziri boborende boime kithire kindiki asogote abuna abanyanyimbo bali babera sebitiseni byo abanyanyimbo gwetania myaka 3 banganyuri moryoka na koirwa chinse mo chinde kinege tambukiro kyaye omuwaziri oborende boime kithure kindiki engana bona egendrete gosangwana bange ekira abandi barokane kwa okoboko eng'aneyo monchumuligereria ngati yari tukochikomulekera ase emaragoba yabono nyali tukoliara nigoliare ngeri tukoli nego cha saba swati bonsi anemono asoko nyara gochengeri tukoli manye kente muna World Women's Day yali bono ya chengerwa chi county au ensengima aigana mono asense ya Kenya bai gomora gwense William Samoei Ruto naro kana ko alitukirio bulito mono maiga yoko bachora basubati 15 na kaiwe merimo ase litukoria rangati ali tukochikomulekera ase margoba yabono litukoregeria juma tariki sana isatu mutinyo gatazo mwaka bwechiri bubere na mena ngebere nene amange nigabere ka okoreka na ukone ando sia soberete transo eketo imanya senchera
ajobo ikirano ime na isiko yorogongo rwoguse gendera gotobwate gwetera sensemeli mtandao sensemeli ya Facebook na bogotse na buna Ndizi TV News Digital na bogen sensemeli ya YouTube na bogotse na buna Ndizi TV News tobase kweba gotobwate ya website yetu na botambe www.ndizitv.net onyare kanyora ngayo amo naenda mangoro tokobotera nere wetera somono bwemanyiriyo higa koro kwa Lydia Mose ekrekria Bigal Nyanchama akone kimune iryo gyamu nechibicha kwa linyorere asenchera ebwendete tangana kigima tonyara mangana yu asenchera yoko ya tuta. All officers who have served for more than 3 years anywhere in Kenya must leave to other stations. And that exercise begins today. Ogo wako gochia saba nyanyimbo bono go ikamochiko nganyo kurwa sebitese n'ibintu go chakrari tukuriya yaro wali mwabere go etanye myaka 3 go chika kurwa somo waziri w'obolendwe Mekithura Kindiki. Kugumenire puntwane komorora ntwane kororo mwemji ntwane korora baka egabana yaito abarayi baito kaimua chete kurutwa bachorete ntwanya kubaroba minyukurwa sesi sebura bwe county ya Nyamira mbirero balo mwemsi yo mugavano mwenrepo kaimore esokie. Leo asubuhi nimewapatia kina mama 10 kuwa mabalozi wetu. Litukolio gonchengera basubati ansengi ma World Women's Day umurai wense William Samuel Ruto bachore birogo abasubati 15 seritukolia rero. Asa yomone nda mangesaranse ketwe manya senchira yoboy kirano tirana nchenkoro ko Vincent Onyancha. Mesia mangana mjetogo chaka nensemeria ya ebunge ya burabu. Iga menye kurwa sensemeria na bonase ward yesi seba rokane kwe murungani obokario be ase county Nyamira. Ane bonase ward yesi yogo toka se bunge ya burabu kolengana menye abuni go bate birubuna gati ya magendro ni ga rokane go tigara maiga. Ebinte binge go tarigererwa gati yali bakwe murunganira ngamo no go teteka wechi barase ward yesi se. Nabo igo bono okobora wechi nguru cyumura chinsemo chindi nabo kwe murunganira okobora kwa mache ya sensemeyo kolengana menye abuni go bate birubuna maiga yogo koro obochori umwaka bwechiri bubere na 2022 Oikirabone gati ya baremba nyakorokana sensemejo gati ya bono umwenrepo we county ya Nyamira omugevana we county yu nabo yokomo chomo bunge wensemo ya burabuno mwemsie we wadi yu basogote una magendro nigagande tokere na maigabu no mulike tokurwa se county ya Nyamira Paul Kapokara agotomanya abamenya bayigani ko bagendera ko bakwerere njirime chando yagendera ko bagiko basungirira anene ya magendro kurwa sorogongoriga buna abakwerera iriye tangoro kujosibini Kristo aige sise kwati nto chande ketena amache tuachande ke to tuachire roje ka tuamine to bwati me yani ndo bwati me to kere ko chiro mugumenire puntwane komorora ntwane kororo mwemji ntwane korora baka egabana yaito niko barereire abarayi kurwa sorogongoriga kwene kiburango baroyisire barigesima kya mache no ene chinsoko bunenchire ya moyo konyora mache ayuara mache no yokonywa asengenjo niko bagutumeka mache chidam ayokorenga namo nabarabo arabeka magimabo asagote kubilalis nyamongo nyamweya njo motule duwe kenyoreke kiensaki amache bonoga amache ntubwati asito kuchi amache chinsoko twajukuna tambe ya amache na twango kananda batuligereri egere batukunya no negisime kamoiga egere gisimekyo egere tokonye kenyora twanyora amache ne ntubwana kutumia linda se chindagira nakorera ibintu bindi Nyinabo niko bagenda ko abo bakomentera nka kibara kurwa sajega niko cyabera umucando asebaganira abarayi ko kironge ya kibare ciga wana abarayi baitu mwari gwanje matokonye mutulge kunye para kuja amaje na bintu binde biri mutaraikera munyane gotokonda kolengana amona mesha kijuma oyole omurani munene we ekanisa yegayensa kya PAG nigakorere njira batemire ko royishe bareye ko omukyobo turayibora matunda asebono baganira barayikwene kibunangoro royishe bareje bareje liko batolia obokongo butangani ne para ekoru prince tan egende eskuru tokoroka ensaki primal amonensa ki PAG epare yige sarigete nabere ngo shugulika n'abashirika tokulima n'amaboko amacha itegera abana baike skuru ekorokwa ensaki primal n'abashirika baike
ekanisa ekorokwanga ensak PAG abana go bagotibogeri ebimwana ebige ebisini nebya nasari mbiri kunyara goeta emetaro ge yakire korwase agaparere main amacha akabogeri gugocha ase agapara akagake gakogenda ensak primary bona singencho emetare yonse bina makarabati yakogenda gocha ekere mbura yature mwana tagotambuka amacha igara mange ogasorora kwana somo MCA nyasa kubwatisi onyore chinchera chioko nyora ekeragita getobo asa yigo chimate egere abana baite kuchese skuru n'abashirika baike ensakia PAG nyina boni ko baganire umujumbe kuri asorongori gumuske Patrick Osero kweneke buna obo bwato kiwechi bazari ndichiko nyaraka bachiko bwato kwa senchera yo wasyoku eliko konya abana basoma se chisukuru basa tina bachigocha una inje Gladys inanya kuchinyora bana baito no bari mega igachi from 1 from 4 kuchiapo basa lintwanye kuchinyora kera chigocha chigocha abantu baye kuna bamanyaine bamunjokere Kristo Yesu bamumanye nari baranyare kuira abana chisukuru ekiagera ekero amarua buchitase binyoro bantu banamba gosoma abana go baguchiko bibibago igege ntunari gosaba Gusii omugima agenda ase kanisa amusabe Nyasaye kuruabwo na none biasara arakore biragendere inko reporter gitasene kya wanjete kya Ndizi TV kurugi Gastin Semechiga chansakia iyo gotoka imiye wadi ya Sise imiye county ya Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara Biamono omurikito kurwase county Nyamira Polycarp kara sorobocho ya senchira yobo ikirano gotigana yubono monsho murigerya omuyega bwo kwachengerana kubanyira abasobante niko kolekana ichinsemo imiye county ya Kisii tukeligaria World Women Day niko no lya chengerwa sensemo yabo songo nigebyombe byanyara wesoke kati yabone kyombe kya USAID kyombe kemanya kantabuna International Solidarity Foundation igoriko nego na borogyo osana kalokigya sokya niko chinga kye cyumujego yoba gokora wono mwaziri bwege koro se county ya Kisii Mayenda abasa abwatani banda bagwikirane ngane negane chinchere cyo kunyara gosira basubati iri kunyara kugendererya omurikito Mildred Mumanye noroboti rwa senchira yoboime Kero mwaka omutenyi ogatatu chitaliki isano na isatu ni golile litukolio gochengera abasubati ense engima ase county ya Kisii etachikwa magega ase byombe au bya sokya ase nsemo ya Gusii Stadium ase gati yabo byalenge LVCT USAID International Solidarity Foundation egati yebinde ebinge omoyego yo oragwa no mwaziri o sports and culture county ya Kisii Nyamira yo osabera omugavana libaga asatebire buna serikali ya county nigo yabekire emerobuli yo kwenekya abasubati ngonyora bale amabaga asemiremo y'oburayi igona aterende gaiga asengenjo tubwate o celebrate weli tukeli gali nene lya basubati asensengima on behalf yo mugavana o Kisii county oyo bakwandi mwensi ase mwabeta Gusii na gotebanga nere o terendire amona abasubati bonsi bali bali in leadership basubati bonsi bali baire bakoserwa sengenjo agenda yabo na gotebanga bune government ntogendere go protect chiright kya basubati ime ya Gusii Asensemo yo munyakerogo weekly foro bwebyombe bikwegera obo ene bwa mwanya banto ime county ya Kisii nigo baine kyangango bwaterana bale no boteneri bwe county eliyo kuligya chinchira cyo gukora emechando emenge abasubati bawetera eliyo kwegenderera ime county ya Kisii nense engima. I want to be able to echo our voices around the world and to join other people in celebration of International Women's Day. As a Kisii County, we are very particular in terms of redesigning our programming and our activity together with the county in terms of addressing the challenges women face within this county. We know it is a process, and we first of all we want to acknowledge that women are a pillar in this county in terms of defining the progress, economic progress, and driving the wheel in terms of us achieving our desired goals as a county. Ensemo ya Bisiomo County Commissioner gwetera Bernard Gisore niga tebire bunani goba kubwatera nebyombe ao nabo igo gwetera chibaraza osomya na gosemya abana ichigoro yo gusika abangina nabo ene bwabo kolendwa. Sure that the rights are maintained for women. We work with all stakeholders. We ensure that those who perpetrate harassment on women are brought to book, and criminal charges are held against them. We also having barazas in our
our national government administration, from chiefs, assistant chiefs, all the way to the county commissioner, so that we empower women and the society. Nigo yomo wabasubati Rebecca Kemutokorwa ebunge nyalibali masaba oyoeteire emechando yechinse yichegenga aesokire nagwa kambuya ase ogochengera litukeliga na kubolya abasacha gosika abangina. I'm a victim. I can say thank you so much for celebrating us today, and I can ask for the support to support women. I can talk the issue like men can respect women. These cases of gender-based violence is affecting women mostly. Ase chinga kechoni goba boliriekera omonto gochicha amo eliokoenekia obwene bwabasubati wekera nigwe na endeti baliko unererigwa. So on behalf of the CSO, as we are very happy and we want to echo that a woman is a strength, a woman is a voice, and we want to also to in the interest of the theme, inspire inclusion, that women are a voice that need to be included in the table so that they can also drive the development agenda in this county and even abroad. Kulipotelea egeta seni kia Ndizi TV, ilitaliane Mildred Momanyi. Biamono omulikito Mildred Momanya sorobocho rwa senchera yobo yekera nugo tigana nero mwanchomo ligeria nigo moye gabuno yobo igokole kanase school ya Keroka Institute gotoka setinse mochia Keroka kole ngana no mwalimu omonena bo igomo chief principal bo school yo Arone Maosa nigo bono abereka gotebuna abana basubati banyale kole ndwa nagosikwa anemono ekero bagwetera makongo tigege chikore ngana Arone Maosa nigate birubuna erebyo mwana umunyaroko konyara gotangwa korwa aso wataneka abo konyara koegwa wanchirwa gwikirania asa mangana lengeto burai nabo gochinga gisegi chege ngangati yali abereka gotabwa ntakumurikiro mono elyo mwana musubati konyara korobere wobugima kobwatekana buna hakati ya barabuni bagwetera emechande menge. Institution, we are also joining the rest of the world in celebrating the Women's International Women's Day, and with me we have lady trainers, lady staff, and students, female and male students amongst us, because when we are talking about gender equality, we want to also include men. Our men are inclusive because they have mothers, they want to appreciate, they have sisters, and even our male trainers, they also have their wives, daughters that they want to appreciate. Other than celebrating this day, we are also celebrating some good work, because we had results the other day. We have several women who passed through with credit in food and beverage. We celebrate them. We have several women who passed in engineering in the national examinations. We celebrate them. And we assure you that as a college, we are geared towards repositioning ourselves. The major thing to gender to tebia wanafunzi wetu ne community na gender teli muntu mo teli one sex jonsi bere enyaroka omo kerege ento ngibata opportunity ngasi nyaroka ra kole ne mu murara kole ngasi mu murara kole ne nyaroka ra kole. We want to take our position up there where other institutions are going to train and fall back. One of the issues we are now very happy priding on, the VDI. I want to inform the media that our students have started earning money. I have contracted a leash company from Nakuru, which is contracted to give international online jobs. I'll pay them, they will be on Monday. They will open accounts to our students, and our students will be earning money online as it is required by His Excellency the President. Abasubati abansi baye gutigasi na ndi bona asenzengima abasubati baye gutingu ata wese kero mukungwari ni chinguru enyombe yinigere ne chinguru.
Na ekiombe geti kanisa anemono igase county ya Kisii kemanya kantebu na Kisii Interfaith Network itukulia ni mwokia robo semia anemono inchira basubati bantako wesiko anemono ekeroba gwetira mangeli tukogochia serinde kolengana ekiombe kiri tukulia ni ngobomera na semelia salvation amye kutoka chinsemo chiri chogo asogote yabuna basubati niko barokana kundri wasamatuka mange niko chinga baboli byombe aho konyaro gwa sokna konyara kwegero mwana musubati anemono asamangane chisegi chege nka malita gencho gati yanda mange gender based violence engana batebere wente kumurukerwa na gosira netombe kerge kogerera oboyene ho manyabanto omuriketo ibarinyo sero norobochi rwa senchira yobwe Nase ensemo ya Salvation Army imeya jogo asekiombe ya Kisii Interfaith Network kubwatirana nebyombe binde buna Young Women Christian Association bariganiege ikaro kya maegerio igoro yokorwania okounereriwa kwa basibati nigo boigo yababunenchera yogo chengera abasibati asibagotumanyia ekirenge kenene ritukoria rero ni International Women's Day ritukoria nereria ba kungu tokurisherekea ense ngima ne theme ya lero ere invest in women progress to accelerate progress igemine tinge ngara tuwa invest ya sabakungu amagenderera akaba faster nande twamenya goteba inspire inclusion igonga kero mundu nare metari bakungu boka togosherekea baba basacha baba bakungu egekora kero musacha nabwato mukungu asobogima bwaye abo umwana oye abe mama mwabo abe mukae abe musubati omwabo so lero etoroge go celebrate ritukoria International Women's Day inspire inclusion and invest in women to accelerate progress Korengana na Roske mtoko rwekiombe kya Young Women Christian Association okugania kwa boko nene no goswagati kwa bantu bonsi asoko enekia ogotaunereriwa kwa basibati asara retora ase kanisa ya Salvation Army egereto nyare ko egera igoro yogo transform norms and religious beliefs chirichiagerire abakungu babeire ko babako unerereniwa amangana SGBV togo kwanira that is why twaretera abantu be kanisa agaiga na abantu begekoro egerete ka tokuri culture yaito na mangana religious abandi babiri bakubitumia kogendera kuunereria abakungu bone tutaite kurigeria mangana ali egereto ya onchore kerato kwa na positive masculinity tonyare gwenchori chinguru chiri chia basacha chiwaki asoko konya abakungu mbanyara ko babakunereriwa nebikore bateba byarokanira sekerengo kya igoro mono asokoboria kwa rurwe abasibati kwa wobosibole bwabo na boigo abasacha kwa hakika mambo haya yameenea sana kwa sababu watu wamechukulia kwamba binadamu kama wewe ni mwanaume wewe ndio kusema wewe ndio utamfanya mwanamke awe vile unavyotaka lakini kulingana na sheria hata ya Mwenyezi Mungu wanawake wana haki zao na lazima wapewe wana heshima zao na lazima wapewe vile vile wanaume waheshimiwe esegeto nigo yarwegwa amaskania bene kworokiwa asabasibati na boigo baiwe chinga kineri bagarigia se amangana ao na boigo emeroberio asenchera yo kworokyo bwanchani korengana neringana ryo monene kama unampenda Mungu ya kulazimu pia umpende mwanaume umpende mwanamke hivi heshima ya mwanamke iwepo mwanamke apewe nafasi ya kuwa kielelezo cha utukufu wa Mungu mwanamke apewe nafasi ya kuwa mtu wa kutegemewa kiuchumi katika familia na katika jamaa mwanamke aheshimiwe katika maendeleo ya dunia na katika njia za uongozi tunaona kwamba sisi wote tuliumbwa kwa mfano wa Mungu na ni vyema tuweze kuheshimiana mwanamke aheshimiwe mwanamume aheshimiwe na tukifanya namna hivyo tutakuwa watu wa maana sana mbele ya Mwenyezi Mungu baria baikirana nigo bagokeregeta mukirekyo na koboria okobwati wawe chinchirecho na boigo chinchira chyo monene kwa hivyo leo sisi tumeshukuru sana kwa kuwa tumeunganishwa pamoja na tunajaribu kueneza hiyo injili ya kwamba dunia ni nchi ambao Mwenyezi Mungu ndiye ametuweka ndani yake shikamane na hiyo mwenendo tufuate maneno ya Mwenyezi Mungu ili watu waishi pamoja mpaka siku ambao watu watazikana ngoripota ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero Biamono omurikito Everine Osera soroboti rwa senchera yo boikira no gotigara na yubono moncho murigire kyombe kirikemanyika tebuna siko mo ikibono kere Center for Community Mobilization and Empowerment
Asili tukolera baigoni gomera n'abasubati chinsemo chiri cha monyero chigotoka sebunga ya kitutu Chache North Meye County ya Kisii kolengana n'ekiombe kiasi komuniko basanga bana basubati abuna batebuna mbagendere tokuba maigile chinchere chiko nyara wetanga korwa sokundrewa nabwo twaro bomanyi igoro yelichiko chigakie chekiombe kino gyate biro mbagendere no kurwa maigile go ikasenseme yebinyoro anebono konyara gosanga n'abasubati abake chinchere chiko menya senyomo uno muri kito dipo na sanya agotomanya. So as we celebrate women, I want to appreciate SICOM, very in partnership na ISF and I think the European Union. They have found their way down to the village. Watikana na imejega jekera na chinsemo ao asenchire ya moyo guchengera litukuli abasubati ensengima. Ekiombegia Center for Community Mobilization and Empowerment Banyara kualigania omojega ase ward ya Monyerero nababwatani bande eliokubwato kobo semia bwoko genderera anena saba subati. Inspire inclusion. Inspire inclusion imenetinga there is no woman monginonde tayo tobwenete gutiga isiko ekereto gukwanira mangana development. Twaligereri women in leadership. Ngana ki abangina baratoke abange baisaine bari baraswe chi positions chia leadership all the way no nyembaka national. Egia kabere twakwanira mangana economic empowerment. Mongina tayo ore strong buno ori obwate besa yae. Yani ori otari kwenyara nera gochobe burden ya se community. Twakwanira gender based violence. Ntomanye tenga gender based violence ngochere ya affect development. Gosangana Dr. Magdalene Gesare oyore gender and development expert niganyara kwegerera musubati bunenchire ya mojogo keani ya chisegi asuchinka agwa kuma ete violence yemuite moroche bnabangi na baguitu out here so agwetera violence yaitwe ntoko mutwara mambye gere tomanye the potential ya bwate as a woman so mbuya ko enlighten ya bangi ne community wamanyenga violence is a bad thing na inde the best way yoko prevent violence is through economic empowerment especially abangi na bale mashinani nonyana bo nigo basemiwa enchira yo gwetenera buno musubati nago Kenya egurube ya sechinka naboigo koro kia omoweka nomuya asabana kebirengerelio lakini aise wanja anyore economic empowerment na anyora kabesa kaegake na bakumanya bunagwetenenera GBV also what we call violence ere rampant sana in our community na inde violence yetali area husband and wife yoka ngochere affect mpaka abana bali barasemechieyu psychologically na inde mentally ekiagero mwana oroche ngina bunagwako osoroche ise bunagwako umwana unere in future either ago chakobe victim ya violence gosago chakobe perpetrator ya violence either way that child tali safe. Komenta na yue nigo bagikeria ebikora bya bayiboli abasacha abo bakwengera abana babo asenchira yemo yogokoro bwanchani ikikenyarire ko bayirera barabuwe atanana nechi amate cyabo nakubacanda ebirengereryo rire chinchera bako get through bacha gosalia abana abanyaruka koranje abantu baitu bamarani abantu baitu bagusii this is wrong eyumanyete bono umekosea uyo mtoto heshima kwa mu expose ria samangana tutabwene tigukwanira as a community Gusii community esometi abantu ntubwate cultural stronghold in Kisii na inde ntubwene to live by our culture truly mwana tabwene tio over exposed no muibori asa mangana sexual Ginko ripotelia egetaseni kiao na mbeyemo korwa chinsemo chiaragogo yugotoka imeje ward ya Monyerero ebunge ya Kitutu Chache North letaliane ndipon asanya Yemono omuliketo dipona sanya soroboti rwa senchire yoboyekirano gotigana na yubono mwancho omuliketo kumulekerana litukerigali abasubati wall women's day niko jinga kichibono ekiombe kyabasubati kurwa sonongora Gusii kemanyaka ntebuna Gusii Women in Leadership Network litukolera boygoni kobombera na sensemo yabosongo igase county ya Kisii miyobaganyo yomona konyara gosanga anemono igoro yeli tukelia sabachenga
Asobwa mugati ya bwatane baikira naso mu gigaburi tukolera ngamuno yo kaberu women rep county ya Kisii Mary Otara ekero kilibo gogati ya bwatane bande baikira ngamuno mutenelio Ndizi TV kubwatana nabo onchero ya St Juda amo nabo onchero bande gati ya barayi igo baikira naso mu gigaburi tukolera lero kolenga nabo nigo bate abuna mbagendere kumoigero mwana musubati asebe ko baruwa boseme ne cinchira cyo konyara 10 no kundre wa kumusubati go chakranka go ikasemiremo. So let us invest in women. Let us accelerate progress. Before we get into the topic that I want to talk about, which is authentic leadership, let us keep the following in mind. Wherever we are, when women aren't present, we must ask, why not? When women are discriminated against, we must call out poor practice. When the treatment of women is not equitable, we must take action. And we must do it each time, every time, wherever we are. To truly include women means to openly embrace their diversity, whether it's in race, age, ability, faith, body, color, image, whatever it is. Because worldwide, women must be included in all fields of endeavor. I want you to indulge me for a few seconds, all of you. Close your eyes. Close your eyes. Nengana yengendrete ko gobulito mono ane mono litukeriga lyo kubanyira basubati umurayibwense William Samuel Ruto nigekera na se county area Embwa soma yigomo no bakokoleka na serito kuli lero Ruto gukona kurense mehini gati yabuna soko nyara gochengera nere abasubati nigobona Roma bagai 15 gochya sabasubati abasa 10 bachoro kwamba abambassador batano gochoro kwa bakonyo ambassador engana atebire buna era nyara gokonya na gukinya mangana rengere tamagendra Samuel yobura Ruto nigati buna negene toburai wabasubati. Nataka niwatangazie kina mama hapa kwamba leo asubuhi, kwa sababu ya heshima ya kina mama wa taifa letu la Kenya, leo asubuhi nimewapatia kina mama 10 kuwa mabalozi wetu katika nchi mbalimbali ya dunia, na vile vile kuwapatia kina mama wengine 6 deputy ambassadors kama pia heshima ya siku hii ya International Women's Day. And I am saying this as part of the celebration of this International Women's Day in Embu. This morning, I have appointed 10 more women as ambassadors in different parts of the world, and another 6 deputy ambassadors in recognition of the contribution of women to the leadership of our nation. Vile vile ningependa kuambia kina mama hawa, kina mama viongozi, imesemekana pale nyuma kwamba ile kazi mwanaume anaweza kufanya, mama anaweza kufanya zaidi. What men can do, women can do better. Umurayibwense William Samuel Ruto ni gatebire nachikwa boli ababunge kone kimunango itibariri chiko liriali konyara kubaigirira basubati umubaro uyu konyara kolengana wo basasha na sensemeri ya bunge limanyakantebu na third gender ruler kolengana Ruto ni gatebire nchere muranyara konyara gukinia anemono ensemeri ya yoburai anemono ase bunge chibunge chonse bunge na bagene bunge ya Senate. Nataka wamama wajue vile tumesema katiba ya Kenya inasema ya kwamba wamama wapatiwe nafasi sawa na wanaume katika uongozi wa taifa letu la Kenya. Na sababu hiyo tumekuwa tukijaribu kubadilisha katiba ndio kina mama wapate nafasi yao katika uongozi wa taifa letu la Kenya. Nataka niwaambie kina mama ya kwamba niliandika taarifa kwa
kwa bunge letu la Kenya kuwashawishi ya kwamba hii changamoto tumekuwa nayo, mambo ya katiba ambayo tulipitisha ya kuwapatia kina mama nafasi yao ya uongozi katika Kenya. Jameni, safari hii tuungane sote, kina mama pamoja na wanaume, kubadilisha sheria yetu ndio kina mama wapate nafasi yao ya uongozi katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwatangazie wakina mama ya kwamba leo baadaye nitapokea taarifa kamili kutoka NADCO, na moja wapo ya sehemu muhimu zaidi katika hiyo taarifa ni mambo ya 2/3 gender rule, na tumeamua kama serikali na kama chama kuhakikisha kwamba bunge letu kupitia kwa parliamentary group and all the other structures that we have, ya kwamba tutapitisha jambo hilo na kina mama watachukua nafasi yao ya uongozi katika taifa letu la Kenya. Chingo kiyo chubo mu governor we county area ya Machakos kwa Vinyandeti ni geso kranya ko kwana igoro jo brai wa basubate kwanyangana wa Vinyandeti ni ga togiri mu raiwensi William Samuel Ruto so konyara ko bwata na ko ba ali baga oburai ya basubate asa serikali ya Kenya kwanza ni kwa Vinyandeti ya kwana ya kurwase county area ya Embu. Chingo kiyo chini ga togia menyibe county ya Embu so konyara ko mocharo mu subati uno mu governor we county sisi mbalire asa te biribu ne kineke rakireki ya go chia samagendro imeye county yo ya Embu. Ningependa kuchukua nafasi nimshukuru Mheshimiwa Rais. Jana ulituhakikishia ya kwamba the 2/3 gender rule itaimplementiwa. That is one thing we want to thank you for. Hii kitu tumepigana nayo miaka mingi kama kina mama tuweze kupata nafasi, but now going to the level ya kuimplement hiyo, sisi tumeshukuru sana. Watu wetu wa Embu, mimi nataka kuwashukuru sana kwa kumchagua dada yetu Cecil Mbarire. Yeye ni jirani yangu hapa. Na huyu mama anajua shida za kina mama. Mumesikia ameongea vile mama anafanya kutoka asubuhi mpaka asubuhi lengine. Yeye ni mama anawaelewa. Na ninawaambia muendelee na kumshika mkono na atawafanyia kazi. Na sisi kama kina mama tumeamua kufanya kazi. Empowerment ya mama ni kitu ya muhimu sana. Lazima tuangalie kuempower kina mama katika siasa, kuempower kina mama katika biashara, kuempower kina mama katika masomo. Na tukifanya hayo yote, Kenya yetu itakuwa mzuri. Na boigo asiri tukeli gomo konyi bomo raiwense rigatika shagwani ga kwanirili tukeli kanyara go chingira baswate zesengima kanyana ga shagwani ga tebera baswate niko bakolemero mimi ya ga sen na kogania bai wesko yabo ane mono asoge kirania mangana renge tobra ina magendra ga shago kona kurase county ya Embu ga tebera bagandre kubwatira na serikali ya Kenya kwanza wana baswate soko nyara go kirania mange asichi county chiria wacholire. Rais wetu hawa wa mama ndio Kenya. Hawa ndio wenye uchumi wa Kenya. Hawa ndio wenye elimu ya Kenya. Hawa kina mama ndio wanasongesha taifa yetu mbele. Mtu wa kuaminika Kenya hii ambaye hawezi kuchukua kitu ya mtu mwingine ni mama. Na rais, hata kwa uongozi wako, ukweli usemwe tukiwa hapa Embu, walioshikilia wewe kabisa rais, wakakuombea, wakasimama na wewe ukiwa na matatizo mengi, ni hawa akina mama wa Kenya. Na sisi akina mama tunawatambua, tunawaenzi. Na mimi nataka kuomba akina mama muendelee. Na sisi kama viongozi, kama wanaume, kazi yetu ni kushikilia wamama. Omugavana we county ya Nakuru yirwe goromo subati Susan Kihika ni govanere so kirikanya go kwanira ne mono aso kunyara go chengera litukeli ni go chenga kichanya go togyo murai wense William Samuel Ruto aso komo choro musubati yirwe goromo governor we county ya Embu Sisirimbalire ilikanya ko munyakiro bobe kyama kilikia UDA kolengana na Susan Kihika yirwe goromo governor we county ya Nakuru ni gata rubune kinekero kirikia ne mona sobra ina magendra sense ya Kenya ne mono go chase kyama kilikia UDA ekibono ge kura wano musubati yirwe Governor we county ya Embu Sisirimbalire. Nimekuwa Nairobi
once tukiwa na mheshimiwa governor says, na kila siku akiamuka anatembea kila ministry akitafuta projects za kuleta upande wa Embu, na nikimuuliza ananiambia ako very focused kwa sababu anataka ku make sure Embu imepata maendeleo kabisa kutoka serikali ya Kenya Kwanza and our president. Your Excellency the President, asante sana for making our chair of UDA Governor says. She is up to the task. She is good. She understands what to do and what is needed. Na kwa hivyo tuko sawa kabisa kama chama under uongozi wa dada wetu says Barire. So thank you very much Embu, na muendelee kumshikilia. Thank you. Go tigana na yiwo no mwanchu murigereria omo governor we county ya Nyamira Kawira Mwangaza ni gobona yereka gotebuna serikali ya Kenya Kwanza ni gobone ebwatugete chibe chisaine ane munogochia asobo kore na gokinia chi county Mwangaza gukona kurose county ya Embu ni gatebiribuna omurai wenso wena Samuel Ruto oberega koregere mona mangana rengeta magendra ane murochia chi county chibono ane chikora wasensemeria yaba subati Mwangaza atogiri omurai wense asoko bwate na borobo ane muna sokonyera goikirania amagenderero. Na speed yetu ya Meru kama mnavyosikia ni 1000 kilometers per hour, ambayo ni ya kukanyanga mwisho kabisa, kabati kaende, na ile inatusaidia sana ni ile pesa ambayo rais ametupatia kama kina mama, ametupatia pesa nyingi kutoka national government, na tunaweza kupeleka maendeleo yetu mbele vizuri. Gotigarase oburai bwa subati ane mwana bagavana obachorere gwetera sebyama ao ni goli tukulira baigo omo governor we county ya Omabay Gladys Wanga na era bereka okwandengane ye kubwata kandi tukulira ringana liyo konyara gucengera no kubenyera basubati Gladys Wanga ukona kurase county area ya Embu ni gatogirie oburai bwa berebo ikirani wana baigo obwara basubati ba goika ane mwana sensemeri oburai ni getambo kira basubati ba kobeka chinsemo ago chakire byego amo na magendera chinsemo chonse Wanga ni gatebiruna bagendere kubwatira namone serikali ya Kenya Kwanza elikane kuna basubati ngonyara worobo sibole no bane bwabo chinga kichogo ikirania amagendero. Tumefurahia sana kufika hapa siku ya leo kuadhimisha siku ya kina mama duniani. Na sisi tumekuja kusimama na governor mwenzetu, governor wa hapa Embu, governor Kisii Mbarire, governor Karenda, na ameniambia kavindani gaka. Na kama si sasa hivi. Na nyinyi mko na bahati sana kwa huyu gavana wenu. Jamani, mko na gavana wa bidii. You have a brilliant governor. You have a hard-working governor. You have a super governor. Hata sisi tunajaribu lakini hatuwezi mfikia huyu Karinda. Ile mbio anakimbia na Embu, mimi nimemuuliza Governor Ses, kama kwa mwaka moja unamaliza kazi yote, sasa hii miaka 9 inabaki, utakuwa unafanya kazi gani? Sasa huyu gavana wenu ni gavana wa bidii. Na mimi ingawaje tuko mirengo tofauti ya siasa, ile shida inapata mama hapa Embu ni sawa na ile shida inapata mama kule Homabay. Ndio maana tumekuja pamoja, tushikane chini ya uongozi wa huyu gavana wetu, Gavana Anne Waiguru. Ndio anatushikilia kwa sababu yeye sasa anaenda kumalizia, na yeye anatuguide, anatuonyesha fuata hapa, na tunamuombea akimaliza. Na umuwaziri Aisha Jumwa ni gatebirebo na Sentone Ntangane asobo chiro mwaka bw'ikiriwe na 2022 ni governance ya Kenya nyareta ba governor batano na babire abo bono bagendrete koyera ensaso za Sentone Ntangane ni gobono mubaro yororoka na commenta agotebuna hemero biri yuni gera chikobe konaenda sobo chiro bonne bole bosio elibono koine kibuna ko gendra barako kinya mangana rengete amagendro na gobora ya sabasubate Jumwa ko kwana kurwa sensemo ya Embu asekera na somo yigabuli tukolia ryogo chengera aba subati World Women Day ni gobono abereka gotebuna mbagendre kubwatira namone serikali elikone kibuna aba subati ngikirani bara mange anasensemeria ya magendro. Na katika historia tangu katiba hii ya Kenya izinduliwe mwaka wa 2022 tumepata magavana 7, Your Excellency, na 4 kati yao wametoka katika chama tawala ambacho wewe mwenyewe
ndiyo kiongozi, na haingewezekana bila juhudi zako. Hawa dada zangu wana ushuhuda wa kutosha. Na ulivyoeka kipaumbele Mheshimiwa Rais kutimiza mapenzi ya katiba yetu katika kutimiza kile kitengo kimoja cha kikatiba cha thuluthi mbili, Mheshimiwa Rais, sisi kina mama katika taifa letu la Kenya tutakuenzi na kukushika. Umwaziri bobo chenu muswati Susan Nakumincha ni gobona berega kumulikira igoro yekadi eyubona yabereke gote nasamangana lengete oboboenia nabo igobono ekero muswati bwa trente manyakanta buna linda mama kolengana na Nakumincha ni gate birubu na linda mama ni go yabereke gote nero muswati bwa traneti nabo igokoma nyakitali asega kyumutinyo muboka eyubona gokora emirimo ya yense yomutinyo yomo kubatikana ne kadi enya ya shiv eyubono bwante ko chako kole mirimo uri muri yokani gatibere kadi ejo nenyare kuri obokoreri ekero muswatu bwatrenti yale nyagetari eramo na abana baye bonse etabwate bitango binde byonse ko bwatikana buna linda mama nigo yabwate bitanga soko nyara kuligereria omuswati byeka no mwana yoyomo inse yomutinyo yomo abwaso muswati kompeteri ko wakanira kibese chinda sinyagetari go etani yomutinyo yomo osonye kabwate go etani omwana yomo gentobono be kadi ya shiva egocho gotugutirare shifu nigera kigwanchira omusubatu webwateranite konyara konyorobo gweni babusasa nyagetana na mariyo gosira bakagotumeka na twaro mwana gwetanie yomo kolengana na omu waziri wobocheno na kumincha boigoniga abereka kolali mapema buna nige kadi ya shiva etachi gotwara bitango byoko bwanire gwenyagetari yemo na boko bwanerigwa asinyagetari ndeyonse go ichabwa kandite kadi yo boigonyera bone kadi ya shiva ni gobona ego chikonyara wakano shiringi kimisa taso monto bwekerango gense na boigegera kanugo chakiro monto bwate miaka 25 go chigoro ondo bonse olense miaka 25 ose 25 ni gobono arabensi abayiboli baye au baratwale kadi yo ya shiva. Mimi niko na swali. Mtoto akiwa mgonjwa nani umpeleka hospitali? Mama. Sawa kabisa. Mzee akiwa mgonjwa nani umpeleka hospitali? Si mama. Na je, mama akiwa mgonjwa nani anampeleka hospitali? Si ni mama mwenyewe. Asanteni sana kina mama. Hilo ni thibitisho rais ya kwamba hawa mama ndio madaktari wa ukweli. Na rais, ningependa kuwaeleza wamama wa Embu. Gavana ameuliza ya kwamba linda mama iendelee. Na nataka kusema na goikabono asense ya Kenya ni gotobwate G7 yani nchirende abagavana basubati nigo bali batano na babiri nigo chinga kicha basubati bero biri asobo chole bone bole bosi mwaka bwo 2025 biro 2027 asabona batu bere mbacho chamo na kwane kibuna ngotwara bara abagavana emerongebere na bana gose G24 ngane gendrete koi waliberera mona bwegosirwa na bwatani na bara yabasubati kubotana ne bimbe asasa watu bate bere go ikaso bocho bole bosi baikiranie ekerango kya abagavana basubati emerongebere na bane kolengana no munyakero w'abagavana COG Council of Governors yubayigoro mu governor we county ya Kirinyaga ano iguru asentunde ya kabere yoburai nigate benere mero bere bagante ko bekabuna abagavana kwane kibuna abasubati abange mpachiko choro sobo cho yobonene bule bosio. Tulikuwa tunasema juzi ya kwamba tutataka kutoka G7 to G16, lakini tukapewa challenge na His Excellency the President na wageni ambao walikuwa wamekuja jana, wakatuliza lakini kwa nini msifike G20 ama 24? Kwa hivyo sasa tunasema from G7 to G24, which is 50% of all the seats of governors. Ya kwanza ningependa kuwauliza nyinyi kina mama wa Embu. Governor Sicily anafanya kazi ama afanyi kazi? Anafanya kazi ama afanye? Mkiangalia hiyo mwaka moja Governor Sicily amefanya kazi, mnamtambua? Tutawaomba kama kina mama magavana, wangapi hapa watasimama na Sicily hivyo amewaomba mumsaidie ndio aweze kutimiza ahadi zake za kazi na mumrudishe kwa kiti mwaka wa 2027 unopposed. Nionyesheni kwa mikono. Mimi nataka wale wote ambao wako Embu na gotigana yibono mwancho muligire tobe kense mamangana renge togo chingira ritukweliga analia rengere na gocha saba subati ni matabange mbaba bako gokera ritukeli
Omwaziri w'obulinzi Kithure Kindiki bono ni galetera moncheri ya senseme ry'obulinzi ga sense ya Kenya. Kindiki ni gate biruna munyanyimbo nde bwensi. Oyibona obereka okora obokorere bwaye aseka kia myaka 3 na gwetani aseka sendi kya nyimbo niko bona gochikunganyi wali moryoka kolengana Kindiki niko bona obokorere obuna moncheri ya chakabene litukulia lero abwasabanya nyimbo kurwa sebitesene aho bagochiko rusi kwa senseme na kwirwa chinsemo chinde bali bakorere gwetania eka kieme myaka 3 kolengana Kindiki ni gate biruna na achiko tumeke byombe aho komanyana gokoro butsiko imeri kunyara komanya munya nyimbo kyo yobereka kobegetsene gwetani myaka 3 anyare kurusi wana koirwa asense mengai ntate biruna kira nyare ko konya nakoleto bulendi boisene nako tukuterera mangana alengeteria akigose ongo yagotebuna abanyanyimba abanga bamenyera chinsemo chinga barorokane kubwatira namo n'abanyakenyero kunyara ko gendera no gikira niyo bosari ngana ate biribono bagochiko tukuterare maiga yogo chaka moncheri ya lituko lya lero. All officers who have served for more than 3 years anywhere in Kenya must leave to other stations, and that exercise begins today. Nobody who has stayed and compile, the teams must compile the names, help us to identify, because I know we can't rely only on HR people. We want to rely on you as the field people to tell us any officer who has served for more than 3 years in one station must leave. So this is not the other operation to fight and save businesses and save I don't know what. Just like we do in the fight against terror and other tier 1 national security threats, we will go out of our way and destroy anything that stands between the government of Kenya and the success of this operation. Trust you me. What the politicians can do, we are not chasing them completely because they are our brothers and sisters. We need them. They are the ones who make the laws for us. They are useful people. They are useful partners. But their role in this matter is one, to pray for us so that we succeed, because we must succeed to save. When you move on, captain numbers, there is no current studio studio. Ya veire. Ona gyanda na bono tindi go chawo. Tigango reminto bya na kurwa sensemende. Yes studio. Tali mangana. Tianga ndumu tumoko mwenchu muligire bona nyora match ginkera sentonde ya kabira ndo sangamo na ingati yali atogendetse kuarigania gocho okumanya asebiro bitaliye bitambe kolenda sebono genda gotengera Ndizi TV ubansuru bomo gusinyara mutumoko moke kariko ngo mwaligan captain number 001 ensemo ne yechi go sorito suka kwira nande. Biamono Vincent Onyanza kurwa nsemo ya studio ekorenda sebono tiangwarigani bena sensemo ya amangana mayia yechigo sori bina butambe chiretara nende mo Steven captain 001 tocha kamangana mayia yechigo sori kurwa segete kia Machako Stadium abwase etimu ya KCB nyara kobage kwarigani bene etimu ya Shabana FC asekemano ke ligi ya FKF Premier League na segosori yeyu nonye Shabana nyara kobage kubunga chigoli bere wetero mogosori Brian Magare amuna Enoka Gwanda nigo KCB anyengera sokubunga chigoli 3 na kubwe gosori chigoli 3 ase chigoli bere asebono Shabana goikera bono yasiriri chigosori chionsi nyechiaye chiabwango iga. Na bado Chumzi anaileta cross ndani, anapita moja kwa moja. Gana na maamuzi yake Michael Obuya. Ilikuwa ni cross yake Kevin Okumuchumse, ikapaa juu, lakini Deriko Tanga kwa Henry Onyango ambaye amerudi eneo la kati. Kevin Okumuchumzi
kama mfumo umebadilika. Chanso Nyango, Kevin Okumuchumzi analeta ndani uzuri na vile moja kwaka, anafungua mabuku ya accountant pale KCB. Goli lake la kwanza, anafungua akaunti yake katika benki ya KCB. Tuma mabusu, subra inaisha, ndio anakuwa vumilivu la mbivu. Sasa mbona hii mbivu inakuwa mbichi tu? Anamwachia Derrick Otanga na kwenda chini. Foul. Otanga! Huyu sasa ndio Derrick Otanga, yule wa mwaka 2021. Baada ya maelewano mazuri, akili nyingi zimetumika za Derrick Otanga. Kwa mwanadamu wa kawaida utaumia kichwa, sio akili ya kawaida. Mambo yanaandama sio sawa. Justin Mwendo kwenda chini sasa. Brian Magare, chenga wa kwanza uzuri, piga fata. Farusi Kalo haja uona mpira ulivyokwenda chini kwa chini tu. Footwork nzuri kutoka kwake Brian Magare M17. Enoch Obiero, labda angeliupisha Farusi Kalo ingelikuwa tofauti. Enoch Obiero amekula kasiba, mikono yake inamsaliti. Wanapata goli la pili. Mgonjwa ameona uji, matumaini ya kupoa yamekuwa. Tukoira nase county ya Kisii ensemo ya Cardinal Otunga Musocho nigo chigosori chie county ya Kisii ensemo ya secondary esi chigosori chia etamu entangani chigendereta se ensemo ya Cardinal Otunga Musocho agati chigosori chikwamererwa se etamu ye namone ya gosori ya hockey ase wikira bono chi final chiragosori guri tukuriankyo ase egosori eyu agati ya timu chianyare ko bachikwamerania ase chigosori echo namona Escuria St Joseph's na Bigena Boys eyare kwamerania amone timu ya Sameta Boys mnatokorra kurwa ensemo ya kabere ya studio. Kuja. Katia chigosori chinde chanira kwa bachigosori wase entudeye entangania chisemi yo mwakoyo na mona ensemeri ya maminyokase ensemo ya bamurana abaiseke banyareka bakwamerania se ekerengo gie county ase chimbero ao katia aba chimbero chia chimita emiemo chimita chimibere chimita chiminye chimita chimisano na isato chimita chiribuisato chimita chiribuisano gati ye chimbero chinde na inyora buna kando ne chigosori echu chia chimbere echo amona chimbero chiricho konyara kwa bagotuma ibicararo ibichimakaine buna hurdles nego cyanyare kwa bachiko bachekerengo kyeigoro kwengana barigani bo mwako ya ubagwa keiro bogosori obu ase chigosori echu chimbere county ya Kisii chera litukoria rero.
Samari tangoro kukene dukindo njende member koru Kisii Central na ande wana mnatu aikire ese county ntoro jimbero jeto kyansire na abana baito mbiya bagendrete etwanse kemambi na ande twarange gweta nembe arenge lakini nyasao twanjire mbiya togendrete twaminyokire sofa jimbe twaminyokire korwa abana bamyokire na time yabo terimbe karo korige na chia dosia mnyokiru abamuramba mnyokabya. Kando na etamu ya kawera se gosori ya rugby abagosori batano na babire kerense mase ekogosorigwa nigase etamu ya ntangani ya gosori ya rugby gosorigwa abagosori 15 kerense mase gosori chechi skuru chietamu ntangani na gatechi skuru chekerera se birengo vie county na monese keleri ya riamo korwa sense moya marani sub county me county ya Kisii asebona abwatani korwa se skuru yuba boliri ababwata nebyombe ao bikwegerera ogokina kwegosori ya rugby kunyara kwana kibuna babikire nibugo chiase chiskuru amona obosemie bo imease abaorokia bake iro konya egosori ya rugby gokina se county ya Kisii. Rugby hii tumekuwa tukicheza japo hatujaweza kufanya vizuri kama Marani sub county, na vile vile hatujaweza kutembelewa na wale ambao wanakuza talanta upande ule. Tumekuwa tukicheza timu karibu 5 ama 6 pale Marani, na kila mwaka tumekuwa tukija hapa tukiwa katika hali hii, na tunaomba wahisani ambao wanaweza kupata fursa waweze kutembelea shule hii na Marani sub county kwa jumla watuweze kutupa vifaa ambavyo vinaweza kutusaidia katika kuinua mchezo huu. Kwa sasa tunaomba kina Kisii RFC, kuna vijana hapa wazuri sana wanajituma, wana mbio na talanta ziko Marani, waweze kufika upande ule vile vile waweze kusaka talanta. Asanteni. Gati ya timu chikogosori ya League ya FKF Division 2 korwa se county Nyamira na mone timu ya Nyamira Super Eagles, timu ya Mwamba FC, timu ya Murunga FC, timu ya Hema Moja FC ase gosori ya gwangwe timu ya Nyamira Super Eagles na ase bare kogeni timu ya Mwamba FC ase igeti kia nyama ya grounds na ase gosori eyo nigo Nyamira Super Eagles yanyorero bubuyubwe gore ya masebosa asebona babwatani korwa sense moyo borokia bwe timu ya Nyamira Super Eagles babekire bene buna mega yo konyorobo buyobo bwakeirio munganyi gati yabo ne timu etanga ina serombe bale timu ya Amani FC baina kibona babekire omukike bwikirano bosibwe gosori ya weekend yeye ase Nyamira Super Eagles baragene gwa mone timu ya Amani FC. Okay, naitwa Prince wa Juma, julikana kama Rayodi kwa chwa Nyamira Super Eagles. Game imesha 1-0 in favor of Nyamira Super Eagles. Game imekuwa fiti. Vijana wamejituma. Naona hii Mwamba at least imefanya some improvement. Kienda huko kwao tulishinda 1-0 but tulichopoteza chance mingi. Kwa hii game ya leo ningeongelea tu ningesema hii team at least itakuwa kwa ndugu mbele itatesa. Imecheza game fiti. So nimepata hiyo bao ya 50 seconds imenisaidia. Okay, kwa hii timu yangu kitu naweza sema ya kwamba ni kuwa game nayo vijana wengine wamecheza. Kwetu ilikuwa plan yetu. In the first 5 minutes tupate bao, tupate pointi 3 ndio imekuwa ya muhimu kwetu. Kwa maisha imesaidia sana. Kuingia kwa game na kupiga bao in less than 5 minutes, ile game ilitufunza mengi. So vijana wame-maintain kutoka dakika ya kwanza hadi dakika ya 90, wame-maintain wacha concede. Hakuna shot on target kama jamaa wamepiga. Ni timu wamecheza tu kwa infield, kwa third yetu hawajafika sana. Pia mimi nimepoteza chance karibu 3, na pia nitaenda ni work on. Nikienda game ya Amani nipate niko fit. Kwa majina naitwa Felix Tindi. Mimi ni coach wa Nyamira Super Eagles. Game imekuwa fiti, tumechukua point 3. Kidogo tukiangalia create chances but hatujapata mabao mob. But kwa nikipima na ile game yetu tulicheza tulicheza Mozart, at least hii leo mavijana wamepush kidogo, ile Mozart ilipata experience kidogo, wameonyesha wenyewe bado hapa tutapanda. Kwa majina ni Brian Mackenzie, General Captain Nyamira Super Eagles. Game ya leo haijakuwa rahisi. Hii imekuwa kama derby kwetu. Tumeng'ang'ana lakini tumepata point 3. Na tunashukuru hiyo kwa technical bench yetu na pia kwa management yetu. Tunashukuru kwa support yako.
kumancho marira yongati yali na kwarira ntikorwa se MS ayecho sori kunenyera unalitikori yankyo ase chinsemo chia kadulo tunga musocho alitura twale chiko sori chechi finali chiko sori ogati ya bego sori ya rugby 15s ego sori ya hockey ego sori ya handball ego sori ya basketball gati ya chiko sori chinde eliokora timu ki ko sub county ki chanyare ko bachikoro sie timu ye county ya Kisii era nyare ko baikurukia bendera ye county enga kichiko sori chirago sori kwase ensemo area Kisumu county ase kerengo kyorogongo rwa Nyanza konda sebono kumarigani Vincent Onyancha ensemo ya ensemo nangarigani ensemo ya studio A ensemo ya mangana ya kwenda sebono tianyare ko baki kumutigara baganere ben aso ensemo ya chigo sori andakanyare ko bagagotorera mange igoro ya kuru ensemo ya mangana ya ensemo ya mangana tali bobe ensenete kerrete okay so bintu mbire bobe mono krote vetegerete omaite kisiasa gose mangana news mono kisiasa era tali bere mono tokanyete monda aikase senate matumona bona maisonse gali gerete senate okay koro chimo manate vetena apa senate ikono ngobacho oretwe era tasoretwe naende nero maita mangana Gusii akabuli na asiki atariko chorwa saba senate bali kumno ngobacho oretwe in fact ko Nyamira mo senate abe gutukukisi aba senate abe gutunguru siko chisi county siko na ngobacho oretwe mate committee anto ikumno me yare ko chorwa echiko tukamangana ali aretwe kurwa se county na maene county ya Kisii bina gote ya monda na bata mamucho bono omo senate county ya Kisii agatebere tachori kole na irete okoni kwaye ochase omo nogerwe ibonge ya senate agatebana tigamonda chino muwakirio ya senate county assembly echino muwakirio obo because county assembly tekwenda yonsi umuwakirio wachiche monda somerwa mashtaka osama mocharia abekeire egirire baria bagoteba na gwatama mocho na borote kurensemo yae irinde eseneti ngimetegerere kero bategere bakachikura mate negative onkera asense me yukorenda dake bali baywenchera monda jara ko baga kwegirira asense mu ye county ni maite na maite ibirali ari ngororo na rara inchera de kuraniriya maboli asete taso yego chime kolende oikanya ko baga koro mu akyo yavu yapi kebona chikonda asense media senate ko rama boli na ngari mange asori otegereta mocha na rabekiretwe na etuchibesa akana gikabana chibese chokuri ko 1800 atebata 1800 chiarenge oteba chibesa tomire tu na ise oriyo mu muro gwenta ko gwega ase department ya mache koro chimonda agatebana chibesa chiria tali mu muro yo mwete chibesa gairi na bayibuli baye na bayibuli yaba mutomere chibesa misati na abantu babere bagotwara ubonchore kolenga na monda na abantu babere bagotwara ubonchoreria ase gake myaka babere basani for 32 years kono babwato ubonchore babere bagokora iko chibesa chiatomere agotebere tari yae tu na hongo achikurika mu muro yo gase nemete abwege tirongera rona ona tia sungaria asina ndokia ruete umuro ya goteba na mwaje chibesa monda goteba umuro yo chibesa no chitomire gwetera sesimi yo mumuro yo echirweta seisa obare siko yense pakati umu chibesa na transfer chibesa oja simi yao tumero umuntu yo chibesa chi boto chikogera bono oyo tarenga ateba na ama ene chibesa na mone gasare kondigeri erene ebari ge tumwakiri obone abatengane na goroche omo seneta goteba na tigumuro yo achega atestifana kibasa na chichi monda atatu muru na aza kuruga tamumanyiti ero umuntu amanyite nise mumura nemeta kirengane bwatege tiro sara nemetero bwate birengeri kogendera kubwatia Ndizi TV na bogosanga igoro yakyo korende toro chiri tukule igoro ekyombe kya abangi na gusaba swati bali bachorere ko baba governor babwate ekyombe kya baba kiasi odetivene ekyombe gya G7 korende ngana yakwana irusana ningana ya umurai bwense Dr. William Samuel Ruto fanya litoko baga kurwe birengeri bya sauti babuna nebe buya uchibosio ese obaje choli bole bosio ekerego kia obo president onyo ulio kobuli no musacha richi kolibeku gosebengeri bikabeku bene buna ulio uchikobo mokonyoye abe no musubati onyo ulio kobuli no musubati mokonyo abe no musacha onya sobo governor ebe boyo korende yari teribera sana kisiasa mwana bosi bobo choribwa mwaka bwechiri bibere 2025 asanda ke ikyama kya UDA kereko era kibwato burayibono na umurayibwense asotera nebirengeri yebyo ingenchaye ne liuna yiko mwaka 2027 Gashagwa Rigadi Gashagwa wono romo sacha takonyora yibagari abene yokoba omokonyi bo murayibwense enga kiyeyo ebinga ebikise gutigara wikenga kiyeyo ise gonchoreria lichigerise goyotigwa
Igiye kubitera Gachagua achikora igibora ibwense era choro musubati. Wachi kubatana. Ekora Gachagua is a debut. President. And ta gochi kwanja atige bona ta gorikirego. Biko gekora lichikeri Ruto ta gochi gote yabono na akore kugamba. Atige Gachagua president. Ruto na ate miaka yiko minkuga. Lakini abago tebi kubuna abangu ate bono boteneri lichikori etire gosene birengeri bya beira boigo tetukuriri asangao. Ruto. Gachagua ate biguti atukuriri asangao tukobange miaka 5 ere tumekora buna magana akoba. Iyo siasa. Toma siasa yakaro maito ora ino kwaso. Okay. Ando maito ora eboko irwa. Ora ituli kwa ewa. Konene barorande batebire bali bakobwati siasa muno basangire beke yaba batebandaki elitunengana omaiteli oro mwana siasa abantu bali guchigokwanira oikomanye ninki baigwete ko ikurwa sore kwa batebikiri baigwete ko igwa bara batebandake bengere bibiri andake murayibu ense tabwate ngenjo nene mono gochiese bire ko debire galitwale gusangaraba nabasubati barenge ensemeri andake bunenchira yoko baisaneki abasange birengere bya okoruime bara nabara bukuru ensema ya kisiasa bagokwana boyo elinda bagokeka roma tasikuligeria abasubati bachoro mwakoyo so mwakoeta 2022 nasobo chori bwa obonene ekiombe kiabo G7 enjere ndabasubati ba governor ebale saba bono batebire bare tugoikia aba governor 24 G24 oikira mwaka 2027 igoingane yiya omoko yumure bwense ese konyarekana ina neroro abakumachokera uburayi no barama chikoikerania inambeyo robotinde ruwa tuwe wakora bwange kurunya biyoto mwana metinye tano mu yuto kasegesima ningana roche irareta diberera sana chiyo banja sambo muchiyo amabuli naramange umwana oyo gabwate metinye tano umwana oyo asokurigereria tarabara bijya mwana oragure achikotoke gesima kuna yangu ajete nsemeyo okarege sime kiasekere kiarenge isiko chiyo banja chikoko chigesima keregabo timatigira kwa nigoro yengane yaso mwana metinye tano nomo kobora stariki 19 mutinyo kabero mutinyo eta no mwali yoto kasekisime andake kinda nyaraga pe bateba mbuna andake bateba na mechima buru na ebitina ne binge bira sense mo ya chinka korende eso mwana omoke utabwati mamocho kerego ko roche bicheto abegeta sembeo no mwana obwate kienie kia korende bono utabwati mocho linde lionsi noche gesima kireke imugete igoro koyana na birori mwana uri atatari kwa bantara ja kwagura buya uragura nyareko bakagosuge simeri ko matro mwana wemetinye tano no mugaso yare tari botuko yare gimugaso yare na kwana na chinkwana twanyorete abantu baro bare gutara baro batike tunyomba baro bare ko rosiendagira gosona osoka nkware ngororo yani rende emiroberiye nkanjage emiroberiye nkayage ndereto no mwana mbolera raire ko no mole yagatoka buno mwana otokire gesima ime otana egatoka mwana taiki umwana karabura mwana obolire kayu mwana akikobolera umuntu iba umwana chakoriki bakariki kirase mwana taiki abantu bange bakabatero mwarigirie gesima ime kunda pata kero bakwe boli buna ndake umuyera ukorengere buno mwana natoke gesima ime umwana otali kwagura chinkuma mangana taraene kiwa nande bate bachirigana umwana oyo bono oyo sirete oyo tokete gesima ime ngina noari ngino musubati oyo mwana bono oyo bono ngina koro nero tarengo na koro ne garenge nkeye aso wetana wechinka rende inyombere batabangira babire bono umumno yomo akanyoro mwana akamotiga umuiseke oyo nero mwana yatogete gisimeme bono ngina koro tayo lakini asenkeye asatigeto mwana oyo mwana nero nyoreto mwana nyomba nero yatogete gisimeme chinkoma chikamachiko tena andako bantu umuntu we family na usikaine asokurutu mwana ligisi korone matego esenjo yengane yo na abanyakenyora ndake kwegwote abona richibu na bolira tokase family senje mechie echinyombe chire ibere na ya mateneroro bono ko boli kwa abanyakenyoro baboli bunengane yorige ruwetere senjera yeke Gusii omwana yatarainigwa bali bose pibe family batokeamo amache yegesime eke anyareko bagakubuchu bonsi banyareko babakonyareko babakonywa machaya gatekera kinde chieke Gusinege ko koreti manyase chibaba baba baito bagotorigere lisokoro baito engenchi nereri korinde ebrengere byabanyakenyoro konde bosibo mano yokonya ko bagakwenigwa ndora ndieke inkeke nikirabe mwana nene tiwe andi chamba chikasambo aso muchiyo aso kagero yo mobu muchiyo yubuna ero to mwana yegesime
Tenga nayo mweli ndatera tia tutwara ubwa matobuya tigaturigani buya tigatubwaterana toremererani Kenya neye mutore vitina binge migo tusukiande tali mangana umwancho mulengati yali abereka okoleka na seike na bwego tojera kunya umulekera asenchera yoko ya chutatu ngati yatra to kumulekera semirobera chiko cha sama tukarubusyo oisara sara kanyara ko kwanira yonsi ya sobwa galina ko kumanya bunara abeka okoleka na bunago toikira na bwe kunyara kunya sunsora sobe me na ko yasangeria na ko yabeka tene ni kyo riri kucha ya somurigeria o komenta no cross kwa onko gati yali atora kobeke bunayo murigeria on Ndizi TV. Nyorabuna sa yonsi pitogo sanga naye na emirobere to yosaba kunyora ensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital, ensemo ya YouTube Ndizi TV News, ensemo ya website www.ndizitv.net. Abayigo balitwa bwatena borobo gwetera soko ne kyabo ikira century yo bwekina bali kabaita bonsi ko bakarambye mo nayo muri ya soko chora gotengera Ndizi TV. Abigali nyanchama na ne kiriyo gya muneci bikiri abwekire kero kilindi muse ayareta gwetera somunwa. Webi manyerere ikendi ya chakiri mabine chigosaritse kumibuna botambo manyabanga. Kolende Windspark rumba nostalgia. Rumba nostalgia nevense meri ya Windspark aseko chakira chinsa, chakira mugaso, chakira chinsa saa 6. Tiga bantu baika chinsa mo chiricha Windspark amo na ensemo ya Nyankongo uskebo salio wikenseme ya Windspark. Azetora tuares Papasiko the Bad amo na Conrad Ogwesi banya the eye banya kwa watavuka ni binte bikoro amatera makoro korwa sense meri korandege kwa jema ite Papa Lolo the trending rumba no gotera na kuna lete mona nda kunanje sana wewe tegali Papa sikagote bana igwa choma ne karororo pancho muligereri to bora nonyo bali bakuri chingeni cyoka bakoroka vegetarians ikasense meri obwati amatera ya asenchera yo boikirana korende to irendo ororo irendo wanja kwa musiki ororo no musiki mancho bali nyarabona korwa sense mwechi gosoli buna botambe inchende mo Steven Captain 001 the news master Dr. Vincent Nyancha to merenga kenda ndaseme sema ngana majali tukule Jumanne ikioja bye bye.